Welcome to Jude TV. My name is Jude Safo. Quick. Eshiro for abetu to be ama ye mami agrada fa emno show no ye no ho. E do ye Sunday no night no. Sa show no be ye no ono so be kasa bebre efa eshiro for ho. E na wasa to be aba eye sofo inkuto e prophet Samson ejei ejankuto. Atoto bi ama ne pa yi na asem ni mu nchiremu pa no a metumi ni kamde be mama wate ase no. Acho mpese nke hwe video nanka wote ase because akwese meka na akwese na meka ba se wotie video na abehu ba bia na kwaneda we yenye we quick infiri ho mesra mo mo frɛ me tag me se eye ejankuto ene computer man issue no mesra mo munye me di infiri mesra mo pa me video na me yeto no be fa ko boy munye me di infiri omo so ye o madwuma se de adwuma na mra setie no nti munye me di infiri me pa mo chew na asem no kura no abusuafo afre ai enedua ye amusiesie asem no o omukrum ho ti mesrɛ mo amunyi medin film se bia se ana asese mesrɛ mo eye be akwesi no kobo mo TV so enye this channel ti me pacho munyi medin film quick yen ko hye bofo ensem na wo kan ye no so na ache ne ye koni na mecheche wase am wate ase medam ase wotu ye fo wala be bi wi obi sikada Mimbu obi apoda binkanjiro obi se fesika baji sika Mimkofi mi kuna no aware je teme Mimkotwa hotel se ye me maame dan Mitimi gato na wo beto me Mimkose sa abodan fo megu mi TV station Mimkose sa nkwasiafo amako frintade amomo Mimkofa akokora wanya mempo so metena mi TV so Mimkofa jimifo a odi ahya wotwa metena na aya na mentene ma biase o adom tenfa me obofo a metodo ada na asa metete nkrofo yi metuo me nkofa menya krono me nkoba obi krono me nkoya fo wan na me nkoje obi sika ma ne banko wu obantoma me nka njiro obi se fasika bra me ma buro na tu me nkae me nkasa na ada na mami ya ne senketenkete se kura wo jimi ada na mami wo boda mami wu jimi o obofo benya mami fa ba ma so the secret ni say mami ni show no so de wa mbo ehye obofo din but omo kasa bia na omo say gay bi no omo address na say gay bi na omo de sa ayina man but o ka gay bi a nka metumi aka say shirobofo ekabi ekana asem say bia say ntina shila so kasa de word gay bi the way am say address farm no eyo no a ntina no so kasa no mami mi di ne tete untu ba bokura na oyam hyehyw ene mo hwe ya mi di no obi pope ba ko sibetu mi di no pope o sibetu wa ma no kwampa so a mami ada na so no ba mami ye nim say ye wuntime ne yenko wuntime ne yenko nti ye CEO fo no na wonim say o mun kasa eti usisa wona meku a me de be call boss so mami ye no wuntime ntake ye eti matiefo hu say ye no wuntime ngira ya no wuntime ne yenko na ye nte wase say ye CEO fo no wo mo de okoka wo ye jusokro wo ye kromfo o mo ne akromfo nkunti o mun fiu enti ye na wo de baba ye so sana ti o wo pa kire se boye din na ye ne wo mfesi anase braye so ne ne wo mfesi kwasia first na uti ka se movement kwasia jibifo me mete palace bra ne me mako wajimi wo ya kwasia mame wajimi kromfo ba tutu bottom ni jibifo adekote o ka movement na asem se medin ka kire se movement ne ye se ma ba kire no mabo ena mo frene se movement no na adekote anu o ka se blomra mechi no mbom ne se emre bi video bi am ye na ye live interview bi am ye no ka kire me se omo threaten no but threaten no hwa ye maami agrada na threaten ne se obi nche ba bi wo na omo mda ne fie ho na sa movement ni ndi no tini munum ono no ne ye fast ye nhwemu no hu bibia no call police station call report ye ne ho de mbese me kan wasem but actually no no frɛ ye maami agrada ka kire ne se wasere no saa de no metumi ama na send ya mamna kama obo a kire mo o ka kire ne se wasere no case ni na omu ntwa so na hwe no wandi eye papa owusu bempa atem papa owusu bempa atem obeso bi di na atem kra na de tie nie
wakasa wie no bibia age penie e ma no so ka se sa de a ye maame na Brown nsuntwa so na waka chen se da bi na Brown de e woni ni mienu issue because no ye adwuma e na ankoye na sisi ba mu ono no so ba out no all fight ti ade enti na be so waka chen se ono sunja enti no wone de ne se wo ka wasema yiwe free me sa ono so be enka wasem na peace mra ti minimum mienu tem se penie ba so penie amba so record ni bibia ho enti endi na no anu ansa na maame ne sa ba out biem sa be didi atem biem na mo ono so be solitaire ne biem ani ti ne wo ka se why wadwen say untwa so dia na ye wa say movement be di media ono so nim de obeye abua me ba be kire kwaya fa so oba ne wu ye me ba be kire me obofo me de oduo ba be kire wo me na me simi me mo oduo ba me obofo ma be kire kwaya fa so nipa kro no wu ye wa fa ba na ama no me ba be kire kwasia formation bia ko bia metanya we minim sa nipa kro no mo ka no said ye o ka se bia sisi no I know but when nim dia o kan say bia say but on say asem bi o ha untumi nkasa ana say untumi nkasa ti o kasa onim dia o kan onim dia o kan o information woman so so ne ye CEO fo ye ka won ye CEO fo na be ko a aboa ye betete wo nam ye be rew saade jimi fo kwasia wo kwose sanzamra mafo we be wegu TV so mu ntimi nkasa he ye wo obi ho kasa TV za we de nyansa wo ye ngofo bem kasa wo so de we jimi we mo kasa wo he kasa usuro ye spirit no me di obofo so bono ama no kwampaso a tenda be ba so midi no so bia wano na otimi nya kokoduro na obone shele obofo straight na say ye bone so mi donya me say tenda be strike straight he mo na mo do me na ye mo say wo frame ase bo ho ban he so so nim ho akoko busa me spirit keke me na ye mo no me na ye mo te say o mawi anante mada no a obi say na te say ewuo no me nam no e te so o mawi anante o mu hu han mintumi nka obi abusuamu nsɛm nkyerɛ wo ye but temeso meka no sela ho kakra bi ne sɛ ɔno so na abusua side na wapa no edu nsini meka no sɛ konfo but on sɛ sela no boba nyame mu nti ɔno so won ba bia ne naisi nti na ma ne kasa asɛm mintumi nka obi abusuamu deep sa mon calm down mon ka me obofo mi ni ba bia me free ba di obekpo mi di na wa mo no honhompa no obe hu de beto kwasia so mo obi di na be di CEO fo ata aboa kwasia se computer man na di wa ho computer man odi wa kamidonya no do twa be so na ye sa aposa twa ma na tete aboa aya be se ko computer man yere computer man oyi ne yere to ho na se woni ball so pamidonya no yo baba odo hu be hye machine mo me wa ya makasa ruade wa mo me aboa bi nchewnwe kwasia ba he mo na mo social media mo sim trend ro he na mo ase obofo mu nne me je trend ye ne trend me de yere ko gogo enyi obia na obondi a wo mo se YouTube obi wo ho na ko gogo ba de ya tworo ne ho asem me ne ye nya abotre tworo me ho asem me ene ye nya abotre e tworo me ho asem ko gogo na de medical ka kokobo mi di shiro obofo ne keke ho ye be tworo me ho because ma je me ho ntre ha na me beba trending ka trending TV so dia zanka TV so na enye TV so ya kwaje trending kwas mo ba mo se en aja kuto ye na nimpa fujimi fo be makwase ampanyini we na se o be ya ade a mo se o ba be abua adegoto obo aja kuto din ni sa show no obi a o show bibia wo ye na adwemu da ho bia nim se ase beef no be e kono 1 kejesi free ye mame agrada ho oye sisi wo strong TV o sisi sila ekoma yevan se onkoma obi akwa na okasa agency ye mame agrada we akwes ensu free ha no akwa ofifira da no akwa ha dal bi ke Williams nkwa na mini ba bi ewo nti sa squad we ni na Abraham na se mu na shift ko sei nti wo na nka ho ne obi anya fight anka ho na bebata no tini nyansem no o shift kwa agrada ho kakra because of interviews eba for now ni na interviews o praise agrada because of say obetuma tally say na fight na ba say de minim no wa wo hwe bibia wa dwem da ho bia no wa be hu say e sei na eko enti say okoka say no mka so mo fight ba say dia ye too easy but sa sem we na nkasa kra no me say ene ye hu siesi asem na omote asem ne ho omo siesi ko aba say omo siesi asem no e ye bushia na nkasa frɛ say
de ko ye no bia no de to no twen ba bi eda o ya so fo mienu asono fo mienu mu njai na de ko no ana odene de otiesie asem no e Reverend Owusu Bempa ene sofo obi no bo ni din mo ne frɛ nkutoma a o frɛ we se o mo siesie ti de papa tumi ye no e bo a wo no abuan chemonwe aja gute nanim se fufufu nanim se aponchi bimi a yetie nanim se odwa bimi nanim se nantwi bi nanim se nantwi anim na no fia se ye fe ne se me hu ade abuo bi a memfa susu no kurasi ni bema se abuo ka se lo ye fe court wo ma me no se ene te wo ho ana officer lawyer bi a na ye kwase akese wo busu apanyini wo abuo court asema wo kan ne se eye video bi eliki e ba out na audio ana wo ye interview bi sa ade no me ka che ne se sa ade we na ni kwa senka professor so yaje otumi ko no ko esa interview no o se ko twa asem no so kra o suma se because the more na wo kan ne ma asem no course ma computer ma so ba out pe kan se bibri e secret bi ono no wo ho record asem yo beka bia no wo yi ho recording I was there tina nkofo bi se ne ye dim se point Jude se Jude ba ho de na ye no nti sa asem na wo kan ye no nti e frame me tag me no me pa chew na me wo me so me koye me interview me de da me fantum because of say me ni guto me ni wuntem ni shedan sipi nti mpese me di betu na akwese be se wa na se be kan se bia fa but kamadwuma no kametumi di atom but me mpene sa nti na e bia so wofo mpanyimfo be ka se ana say na wote but I deal with respect nti na me fantum nye bone kwaso wo interview am so koye me de me duro na asara be me de no me di nkan ni di nkomo eco distance man yi videos bi kire me ana eni enyan nti yenko quick nti na ma okache ne say obache shila atom na frɛ lawyer bi na lawyer ne ka sese ehu hia but ebusem ka because ono so nya too easy sa said ono a kire no be so ono a kire be se me ka asem bia different bia because be se me kire dem ono a kire de otie ana fisi aturo mo hwe wasia muka mo na muni mo mra ho ye won kwasiafo kura semo ye won kwasiafo esemo aboa kwase sendede ntwe nkwasiafo e konfo de wo aboa ye mie anu ndwaye no mo amwa kwasia ya mumra mehwe nkrofo ye hwe omo aboa ye nya papa mfa meto abondi o ye nya papa emfa metanu ti ne sori ani eso ye pa bi fro bi kwase ye nkrofo papa because lo wat na me nkasa kina ene si se e friend say strong TV kina ya nso this e kina djuma ne ya anye he munya ready momos baba ya sama no ya ho mo ho fi enkuto wo ye hwan enkuto be ka che so computer man naked ono onim de ye wo enkuto no ono onim de ye wo onim de sase me na nti na me kasa ni kwa san ko be kasa no tools wo fro obi afro na wo ye panyina wo yi hu afiri me kai sama mo wasa ase no so sa video ma ye me dia tum be kan mo wata wo ka che no se jiri se wunya asema na asem no udi bem kra na don't come out because asem na ekukuam dem the more na wo ba out na wa na wo sell it's true nfa bia pe wo anum kasa tete wo ba na be kasa pe asele sa mistake ni bi no san repeat no ha so ata say do wo clear na wo clear ho no wo say kire say wo ni bibi wo ho te wo na ke kasa asem ni go say do me claim ho ba mo say wo ho wonye say aka so be try also do also what be kire e sa na aso mienu ntokwa na too much mo maduane si ba bi esi e sa na mo butugu ehu hia oni tina e papa Bempa ba mu no ofa no homre ye mpiepia na tiko kwasia na maame no se ye benya no ntokwa paati na maame no ye suro no maame no ye ne betetene na me ya wani apeti ato aguo ye betetene na me ya wani apeti woni secret kuta e ono no adekwete okase maame na asem ne se computer man enja de oye no saba altar obeba ntokwa ne part 2 yes o saba be di oba shift aba ha sanity oba ha part 2 yes oni omo aba be kun but ni na nchire mu ne se there's no need say obekọ part 2 and say there because say bia also kwa ense be ye pie no ene say la kan no fiti ase ene say ono so wo so hu secret there is no need minim say wo hwe me mse mama party hwe me minim say wo hwe me minim say me channel ne de bia wo hwe me
bɛka kyɛ ne sɛ biribi ani a ɔno so ntwa so na biribi atuo no nkɔtɔ baabi ɛda mepam kyɛw maame ne mma ne nyina hyɛ m'ase te sɛ mensi kritakuta me no kwasiafo mo ho fi mo ho tantan mo na mo mpɛ papa na mo sɔra mo di kwasiafo agya guto onim kia ɔba aboa bi saa no bɛma na ne mfugiri sɛ gyimgyimi na ne mfugiri sɛ twafo aboa sɛ sɔfo aboa funu sɛ nyame mpo na mbɛka sɛ waku no ade na wokɔ ayie ne yɛpam wo ade na wokɔ ayie ne yɛpam wo papa bring the file no kɔ court so wo court akɔ ga ka jom sa kola wo yare a ka na wo gifri boy no ho da an office boy no e me na ye hwere hospital wa ma ye recording bia an wa ma ye evidence aboa office ye gina bibi so ne ye wo ho an office ye fituwa ne akaza wo ni twase wo hu fi wo kankan be ma fo an ne ho pampers be ma aboa funu de me ka chesila o hwe me say e dia term is too much o clear ayi ho afi me na hu de wo tie. But the more I would do at them, now it's too much. Don't you say be any permanent no problem in Tinadia way and me yemajuma. Let's say a yem fesse coswane there be. It's too much. Would not attempt that. Would not attempt that. Though me no problem there. Or no way. And yes, I can call a ho or ya way, but still not attempt is too much. It's message say, O Casanana, what you just got. O clear when you who film. Now some no can tackle the castle. Hey, me obo for me so me show. Asebe man se o mo kasabe me oba jata o. Menye se move aboa. Edipa ye wu wan se wu tu ate. Ma be se move. Mo fa mra first na edipa ya not kwasia. She ana mo fi se mo nko ana me he Ghana ha mra wa ho. Enyansafo na tikot room ho enyansafo na ye lawyer ti se wo ko wakura na so ro ko fa lawyer ba oba pe metie wo ha enti obi se wo ta machi amansuro wate e ba honhom ne honam afam nyina obofo m gira me na so enti ma mu nsuro ta machi de fo ni ka na fa dara baji e ha ho me da na mada ba se duru ba bi nso a message gira me na so aba na je unsem prison maka chem se yetu ada se okosoro bia na ede ukọ enti nsuro ma mbebre empa ba na de beti machi se me no miti we no na makase emra okrom ha courtroom ho enipa le guo enyansafo le guo enti enkutoji me nimpa fie be kase wo naked video fa naked ne bra aboa ada computer ma wo angel computer ma nti wo di obi ana ye dey computer ma wo wo video akodi obi anti de onya nipa abofo kora ba e ma nti o mbeka aboa ram kase eno mbeka mo fa de foforo mra eni mo fie ma me ho kankan aboa fu se ge na ya so ade na nti mom di ko bo tender be ba so aboa fu wo sese kuruku aboa ye dwale azawaba ye dwale uduro na aworo hwane ye spray hu te se ofunu no ya hu aboa me kase me to ache wa beda e chena betemenka da mo se so me da mo se hanam DC shila atemni is too much nim se papa wo so bempa be true for saade no ho esraw is too much ayate te kasa bi so is too much me dresse e ma me agrada the word agrada because na me kan be hu no mama part ni san nwanyama no ha so nti se ne ya na wo hwe duty me se subscribe channel we ma me na fa do man to me next video bia won saka ena mo a me hu se mo bo comment se ayi die no eye manase die na wo sen kan be ye nchirimu no mesre mo ena ye quick na was them too quick intina me yene sa na yesi bia minima asem no asem nyina na se manase nye start ye na sila be kasaye but was enka me chechire mu nyoma bi so bedamase hanam dumbesi my name is Jude Safo peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.